Ibi adonu zomo. Wa bota, wa bavon. Vie donu zomo wa bota, wa bavon, wa bedene na. Wa kinyo wie wa kan zekbe. Ade maweri wa na we kpon ni ka o. E ma ko ma we ajebiri o. Me no ti wa Iyenukokomon eke amakone wa gbon enwa. Ibi adonu zomo. Iwari idogun Atiti wonya diona la wowo meni Iyenukokomon re jeminu e bonu ga ati enogi ami imaka abodami oyi iwada sun ago dioni na wa Atiti la wowo la wowo inaji sago numu ebi egbi sago numu yoboni wa ami ojari go orisago ogwoku na wa ami avanu kun orisago reke no kun no paje ina vikpi go bai meni Iyenukokomon me na doja imiawe ya no musago yodo ya fe ina we ni ade ba me imiawe Atiti eiti ebo me Atiti ni ya gwagwi nuga irobi etin machine omo egbe owi ewo nika e chairman ewo nika okage lo ewo nika ni ya ta ma we la video we Atiti idwe sosi weje idun enyeje una podi ogunme ina podi ogwena gegui igwale me Atiti eti lene me Atiti la wowo aegbegbe o ma gari fun wa e ta luga ne gbero fun wa wo fun wa Atiti eti ebo me Atiti ariana riabe Ariana riabe okwo ki dige yo Atiti wa bege me oge no agwa yo boso modun tamame ga nu yari Nigeria ga iga awuri Nigeria ma eweturi Atiti yo boss Atiti ema oga ma gionu do ati ebo me okwo mi arewa ti mu e okome ma we gbe mame ni waru ogwa ni benu waro wi ko ya fefe ni inowe a benu ti ko ya fefe gbi agia imano e o sai no makere gbe ni agugwa because o ma ni eso wano we ma ka aboda we audio ni nuna ati ebo me igwege ni na le wa ikin iga be ri ebo igwo ya ni ri ebo fi gbokun weri e o ma de kole tomato si gbe aja ya agbon ya dogbe e condition no ji make pa be Nigeria ati ebo ya ya ti ebo no wan so igbe Atiti ri obo yan ekure o fi to pologbe no bi okan ati yan ebugbo Atiti ikati e your godfather there na we no won ni we o enegbe your godfather o enegbe Atiti blog fi anyagbe igwa fi anyagbe ima be villa ima fe beti wi o kanyan mi o ame gbe mi o ya no musago yo to because if dage mi egbe sago wo bowe ani o pa ebo ni ewu ewu o ya no musago yo do wa dogun eyin Atiti no be de agboya no be abo ne ka Jesus wa we no ri obo yin me ni Iyenukokomon no re jemi egbere Atiti eyi ko ya gbe atata we na
Ni ya dugun enu yi. Uyo ni okpanya yi. Idoja yin awedene na. Atiti eti ebo me. O sai no makere gbe. Ni agugun. Ena gujegun. Ruda okwoku o makin. Umie bi ti ebo ni ra. O. Ruda wano dano pe akin. Iye okwoku ma bi jekin. Oja me gujegun. Ko se ni no tani. Wari gogo no ware. Atiti ga iti ebo me. Imari o ka mari o ogede. Ati okwo me mare gbe. Ke Nigeria o, ke webo, ke papara o, ke obo, ke yo. Atiti umaini rokpa. Umaini rokpa. Iye danu zere your godfather. Yeah, I will drop audio na neba. Iwe tie. Atiti ga giti ebo me. Meni Iyenukokomon oreje mi. Ujero karo wieme. Ina wonu eti ebo no ma egbe. Nu eti ebo ne tinye machine. Una mogi amero na robi ya me ne come agwo goyave. Ima ladia ima no we. Ewo ne kan we wa kere ni me na dani. Ina jebe dano me egbe. Nu jebe robi ogi an. Atiti ga iti ebo me. Eti me ba ibie ka. Eti ga iti ebo me. Aito kwo esu no. Ikwo. Esu ikwo kin. Mari jebe iwa ma iwe gbe me. Atiti ga iti ebo me la o. Atiti ga irobi ene. Ebo ya gun aje me na gun ajo. O sa no makere gbe. Debo wifu. Nuzo ya kon mo godi onwa. Di me magiri ugba o la dia. Nu gwega robi meno. Ebo ya ti lo bi mu da popa. Ati okwo me ma re gbe. Do ami ebe no aya kole. E godfather we no e. Okwo me ma re gbe. Come. Atiti okwo me ma re gbe. Iyisa go ya nwun yawe. Unori bayanu. Oke sabeji dada unwi ya no musago yodo ya fefe da bege mi gbisago bowe idoje ya yawe keno yodo keno ma yodo idoye ya yawe ina beti awo boya ni po bobo we nije Atiti ina ti ewa ya ni kwaku ogun Atiti o ame mu e Atiti sene aye Atiti sene aye Atiti okokono konbo yo ma anya e okokono ri o kajo owo Atiti o ma anya e okokono sivie jo owe o ma anya e ave ma Atiti odo aro yegbere social media Emani ewe ni iya bugbe iya responsible gbe iya dana Atiti no be ezi agmoja Mario boyo mekunre oko me ma re gbe imaro bi owo kan imaro bi juwe adiseti be ti ebo ni juwe akoko me ina akoko mo imaro bi pe a imati ebo nu e wedogbo sa no mani bi ma o gwa no manu e Atiti ya na mi view uga ti ebo me iya na ri e view nu ja me mi na ri your account ero la obeti sago ne bowe ere what atama we ni
E ma tata ma we. Okome ma begbe. Atiti. Okome ma begbe. Okwo ma begbe. Egi gbenere mi dian. Gbenere mi dian titi la wo. Iju wo pa yo ko yan we. Iya pa ni re ko yan we. Iju ko ya ni degbe na do ya yan we. Ina doju wi pe ya fe no wo kan ewu. Ina do ya yan we. Ina doju we won mo bo wi mo we yan we. Ina doju wu ke yan we, na doju won a we yan we. Na doju won afu ezu yan we. Atiti me ni Iyenukokomon do yan we na. Hey ti e bo me. Ime ni wo mai 2015 ke are mi ti an. O ma mo mi me yo bo a. A mi wo me na ni gbe na so ma o. Ti ri bo yan me kunle. Atiti ri bo yan me kunle. Atiti ga gbe me. Eja me ku igo. Eja me mi view. Ogo mi are yi de don adojo ni wa be unu ese na na kin. Idoji sago ya go ni dojaji. Idoja yanwe. Idojoji sago yanwe. Ina doji pigo yanwe. Ina do ya vanukun yanwe. Titiri oba me ku. Era na magogo. Era ma obeno ya koko, obama no ya koko lobo maje. Titiri oba yan me kunre. Ofe topolo no kan ati nya ewugbo. Wedogbo sai no ma. O sai no ma kere ni megbe na guje gwadi yen. Yen so wa. Gwani kagi kwewebo. Then a sadra na we. Iya tori. Ege gwajo yi. Egba uwa ni re Nigeria. O kapate. Unere obono line. Yage mi no mi ni le gogo. Wala gogo nu wa yage mi no mi mu eje wo mi ba. Titi ga giti e bo me. Iyu won pe awon okwo ya yin awe ga giti e bo me. E ko ma fun mi la wibo. E ti e bo mi mo. E ti e bo me. Iwe gbe lati an to no we. Wa ge ma ra gbe izidogun edopa. E ti e bo mi mo. Mago we go. Beni te yeta yo sai no ma ha. Because o ma no e go kwo bin okwo yen ri ejo wa. Odo aro bi ku eni a o. O ma ti e bo ni jo ti no bu kan. E ti ti ni bi because bi e ri akin ami unu amu yere. O iro bi ja mo se foro bi o bu kan. Eri kai. Titiri obo yan e kunre mo. Yu won pa won ko yan we. Yi ka deli we ni lo ba ya dagbon ye ya yan we. Iye die do yo tone do yan yo gbe ma ton yan. Ije mi ya pa yan ife no girun o tagbon do ya yan titiri giti e bo me. E o pa ya e bori. Imi egbisa go no mujuru mujo bo ni na do ya yan we. Wa mi oni mo ja mo bo. O chango no. Wa mi no pa. O ti avanukun na kun ni o chago no. Titiri obo yan kunre o. Idoje ni ka yin o. Idoje ni ka yin o. Idoji sago yin o. Idoje ni ka yin o Atiti. E ti e bo me. We ma go ba me. O ma go ba me. O ma no ko ikin. Ijogo we ni.
Ido ya o. Ye je do ya wa Atiti ga iti ebo me mo. Iti ebo me. Bo me tere no ni je be call godfather we. Ime yo ni je me we abodle. Iti ebo me mo. Iti ebo me. La wo. Iti ebo me. Ido ya we. La o. Ye do nu zo mo la wa ya gun me Atiti. Wa we ne ga iti ebo ni Iyenukokomon re jemi. Mario gede. Wa we ne ga iti ebo me. Ma podu no si do o. Na do ta ma edene na wa ya we si wa kan ze pe.